জিকাৰ পিছত এইবাৰ নিপা দেশত নতুন ভাইৰাছৰ আতংক কেৰালাত ভয়াবহ ৰূপ লোৱা এই ভাইৰাছত ইতিমধ্যে 13 জনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ ভিৰ উদ্বিগ্ন নতুন দিল্লীৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয় ঘনে ঘনে বহিছে শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ বৈঠক এই অচিন ৰোগে যাতে মহামাৰীৰ ৰূপ ল'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে কেৰালাত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে পৰিস্থিতি অনুযায়ী দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহকো সতৰ্ক হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে অত্যন্ত সংক্ৰামক এই নিপা ভাইৰাছ আক্ৰান্ত ৰোগীৰ কফ থুৰ পৰাও অন্য লোকলৈ বিয়পিব পাৰে নিপা ভাইৰাছ এই ভাইৰাছে মানুহৰ শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধক শক্তি একেবাৰে নিঃশেষ কৰি দিয়ে লাহে লাহে শৰীৰৰ বিভিন্ন তন্ত্ৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি সেইবোৰ বিকল কৰি থাকে মূলতঃ বাদুলি গাহৰি আৰু অন্যান্য পোহনীয়া জন্তুৱে বহন কৰে এই ভাইৰাছ এই পৰ্যন্ত আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই ইয়াৰ প্ৰতিষেধক কিন্তু কোৰ পৰা কেনেকৈ ভাৰতলৈ আহিল এই মাৰাত্মক ভাইৰাছ ये जो बुखार आ रहा है निपा एन्सेफेलाइटिस जो है ये ज़्यादातर केसेस के मलेशिया या बांग्लादेश में होते हैं इंडिया के अंदर में 2001 के अंदर में सिलीगुड़ी के अंदर में बहुत सारे केसेस दिखाई दिए थे तब से ये स्पोरेडिकली इंडिया में वेस्ट बंगाल के अंदर में होता है अब क्योंकि ये केरला में हो रहा है इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न क्योंकि बांग्लादेश में होता है वहाँ से एक बॉर्डर क्रॉस कर जाए तो बात समझ में आती है तो इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री की पूरी टीम वहाँ गई हुई है और जांच कर रही है अभी इन्होंने अलर्ट घोषित नहीं किया है पूरे इंडिया में लेकिन डेफिनेटली अलर्ट तो होगा क्योंकि जो केसेस हल्के माइनर केसेस जो बुखार के हैं सिंपल बुखार के केसेस हैं तो उनको तो हमें ध्यान से देखना होगा और पूरे इंडिया के अंदर में डॉक्टर्स भी इसके बारे में पढ़ रहे हैं अपना रिवाइज कर रहे हैं कि ऐसे केसेस को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए সাৱধান মালয়েছিয়া বাংলাদেশৰ পৰা কেৰালা গৈ পোৱা এই মৃত্যুদূত অসমলৈও আহিব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কি সতৰ্কতা লৈছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম